कोविड ने हाइबगी मिपाई बिगनु लाइहौ हौबगी लाइहोंग लाक्लबदी युमदा तोंगान लेबियो हाइना डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेस मणिपुर डॉक्टर संबो गोलमैन हाइदे अमसुंग नोंजू था लोइद्रिबा फावबदी नागालैंड की फेसिमादा तत्खिबा नेशनल हाईवे की लंबी सेंबा ngमगनी हाइबगी थाजबा लैत्रे खुरुमजरी मियेंग ताबिरिबा सिंह तरामना ओक्सरी हौजिक फावबगी मरुबा पाउ संदोकना पिजरी हंदक थेंगनरिबा कोविड-19 ममांगा खेनबा थेंगनै कोविड ने हाइबगी मिपाई बिगनु लाइहौ हौबगी लाइओंग लाक्लगदी होम आइसोलेशन तोबियो हाइना डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेस मणिपुर डॉक्टर संबो गोलमैन हाइदे होटल इमोलेस्ता पांगथोपा थरम अमदा सरुक याबा लाखिबदा पाउमिसिंग हंबो वाहंगी पाखुमदा डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेस मणिपुर डॉक्टर संबो गोलमैन मखा तारदुना कोविड-19 के केस असी इंडिया दा नाबगी मसिंग हेंगलकपा थेंगनरे स्टेट की ओनसु कोविड-19 का मरी लेनना मांगजौना सेक्शन थोरांग लौकटपा हौरे हेल्थ डायरेक्टोरेट की टीम सेमलगा पब्लिक की एडवाइजरी ओइना थबक पाइखदी हौजिक फावबदा मिनिस्ट्री दगी एडवाइजरी लाकपदि लैत्रि हयेंग स्टीयरिंग कमिटी के मिफम पांगसोकनी मसिदा टेक्निकल के मथांग खनगनी डायरेक्टर मखा तारदुना कोविड के टेस्ट तबदा केस मसिंग हेंगलकपा लेरगसु मसी ओइरे हाइदुना मिपाइनिंगाई ओइदे मियामना कोविड ने हाइरगा ममांगदा मी यामना नाहनखिबा सिहनखिबा थेंगनखिबना अदुगुंबा ओरकदरा हाइना खनबा पाखतपा लैनै अदुबु मदुना पाखत पिगनु हौजिक फाबदा थेंगनबा कोविड के केसिंग असी लाइहौगी लाइओंगा मानै खनाउनाबा नपताबा लाइहौ हौबा असी ओइ कोविड पॉजिटिव ओइबसिंग ngasi फाबगी ओइना होम आइसोलेशन की ओइना तवहलगा लहली मसी ओइदुनसु क्रिटिकल ओइबा केस सोर होनबा वाबा गुंबा लाकपथोलगसु हेल्थ इंस्टीट्यूशन सिंगदा डेडिकेटेड कोविड केयर थमननबा खंगनबा लैख्रे हौजिक फाबगी ओइनादी अदुगुंबा लाकपदी थेंगनबा लैत्रि मियाम तंगाई फदबा कोविड-19 की SOP फेस मास्क उपा खुद सेंगना हांबा नत्रगना हैंड सैनिटाइजर सिजनबा असी तौबियो हौजिक फाबगी ओइना कांटेक्ट ट्रेसिंग तौबा हाइबा नत्रगना फोर्स टेस्टिंग तौबगी वाफम लैते इसाना सिंगनबा लाइहौ लैबा ओरबदी होम आइसोलेशन तौबियो तंगाई फदना इम्यून सोनबा अंगांग अमसुंग अतै लेना लैबा सिंगदी हेना सेक्शन बियो हाइखी हेल्थ डायरेक्टरेट की टीम सेमलगा पब्लिक एडवाइजरी ओइन स्टेट के पंखद तौने कोई मिनिस्ट्री की एडवाइजरी अमदसु लापुलेट्री ओइन तौसरा है टेक्निकल की साइड में सो तौने दुगो कोइना हजिक रैपिड टेस्ट तौना लेबसिदा ओइना मशीन से हिंगले पाखत पामंदले दुगो कीनंगे लेती अबदी if you take proper precaution when a public place to wayo crowded place wayo when a mass publicity you can prevent the real jaba thapagi adu khatana te adu akoina akogi mai gumba mining ba khotba to stuff like che fazana cham thokpa hand wash with soap and water episode am da garle adu ising letre hai so hand sanitizer use to bio have said as an among things they are more prone to various infections and the immune system is pretty low with mena yabang faiden hai mask open company adu ga yum do yo school do yo mask bio नोंजू था लोइद्रिबा फावबदी नागालैंड की फेसिमादा तत्खिबा नेशनल हाईवे की लंबी सेंबा ngमगनी हाइबगी थाजबा लैत्रे मणिपुर के गवर्नर ना अहेन मियंग संगदुना अथुबा मतमदा लंबी सेमनबा नागालैंड लेंगा का तानदुना थबक लौखतपियो हाइना मणिपुर ड्राइवर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी संजय खेत्री मयुमना फोंदोखरे क्वा कैथल द लेबे एसोसिएशन असिगो ऑफिस द पामुसिंग उनबा अमदा महाक मखा तारदुना फेसिमा की तत्खिबा लंबी हानगी फिबमदगी नोंग ताबना मरम ओरगा सरुक अनि हेना सोक्सिले लंबी असि तत्पना मरम ओरगा नॉर्थ ईस्ट फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के मियंग मखादा MDA दिमापुर डिस्ट्रिक्ट ट्रक ड्राइवर्स वेलफेयर यूनियन कोहिमा डिस्ट्रिक्ट ड्राइवर्स एंड ओनर एसोसिएशन सेनापति डिस्ट्रिक्ट ट्रक ड्राइवर्स यूनियन सेनापति डिस्ट्रिक्ट ट्रक ओनर्स एसोसिएशन अमदे मणिपुर गुरखा ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन ना नागालैंड की किटिमादगी माउटदुबी ताब लंबीदा बाईपास रोड अम सेमदुना नोमद संगदब याद्रब पोटलमसिंग पुसिलकनबसु अकनब थबक पाइखलिबने अदुब बाईपास रोड असिदा ड्राइवर्स नत्रगना ओनर्स मसागी इंटरेस्ट गाड़ी लोड हेना पुसिलकपदगी लंबी असि हाइनिंगाई लेटना सोक्सिले मरम अदुना लंबी असिदा टोन 38 हेंदबा चका 6 पार्म गाड़ी नत्तना अतोप गाड़ी चटपद खुदों थिनिंगाई ओइरे
ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯣꯟ 12ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯨꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯛꯂꯕꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯅꯕ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯅ ꯋꯥꯀꯠꯂꯒꯅꯤ ꯕꯥꯏꯄꯥꯁ ꯔꯣꯗ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯠꯈ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ National Highway 2 Imphal Dimapur Lambida Haukiba Megi Tang Kutramathoi Lambi asi Tatkibadegi Manipurgi Prajagi Nomagi Sangdra Yadaba Pasakudimak Poraktadana Apanba Awaba Amasung Yabegi Pusi Kanaba Hidalataga Singba Porapa Yanaba Haiduna Bypass Road Amaka Akoina Semja Kibadu Akoina Matamduda Semba Houding Digi Mamadi Hona Mayang Pamna Tamjakibadi Sakataruk Pamba Garizingna Lapiba Matamda Mangzona Nakona Lambisi Semdore Lambisi Semba Matamjida Ton Tarani Hidagi Hanapubi Kanu Haba Mahana Mangzon Koi Tamjagabani. Adubu Nasi Kanagumba diverging the Masagi interest Natagana honoring the Masagi interest Tontan Twitagi Hena Pusalaga Lapana Moraga Sakabama the Kitanga Hagalapoga Uku Makaiba Hore Kuis in the Poraki and give Taga di Kagasasari Basibusu Sapa Hongedra Habagi Nang Bamazul Lejari diverging of Dine Hygienic but the Tontarani Twitagi Shuhen Hena Masipuvira Kanu Kariguma Matuta Lamen to Hendana Kanaguma Divana Kangaro Nata Onana Kangaro Hena Sai Pusan Biba Taragadi Chingnaba Gari Labor Taragadi Akoina Madugi Gari Singdugi Mapam da Koina Madu, Marilenaba, authorities in da Koina Madu, Sinazagani Habagi upon the Mai Tamjaning. Bypass Lambi Asibu, Hinganji, Masay the Nomagi Mayangi sang the Yadama Posa Kudima insel item, Kudima Puraga Lak, Nabakitamaka, Akoina Mayanga upon the high Wapam Sing Mase, Naga Samina Ni Habagi, diverging Amasu, honoring upon the Maduma in Tazabat Tamjari. Amaramda lambi tatkiba tha phajilak Manipur lengaki governor amadi chief secretary na nongma phaba wahi ama phaba haidaba sikarigino Nagaland lengaka tanaduna athubada lambi asi semna bohona view lambi yadabagi khudong saba lauduna lalo etik tawriba singna support chai singi mamal yoningba mamal da yoliba CAF and PD gi official sing athuba matamda yengsin biyo haike Manipurgi lifeline oriba Imphal Dimapur lambi asi Kiban Nimitagi, Manipurgi, Labiriba, Governor Masamak Sumangare, Chief Secretary Masamak Sumangare, no Mawayamata Haide, Karino government, Pambizo, Karino Tobis Kangre, National Highway Authority of India, Gi, Makada, NSID, Selna, Semza Bataragasu, Lambiasi, Pangan talked about Maramuraga, who is Chambagi, Yada PM the Lady, Masi Kitang the Wasu, Manipur government, Nagaland government, Habiraga, Kitamaru, Hogi, Tautanga Honjining, Amasu. Laibiriba Sembiriba Tobiriba Mayam Mapam dozu, Kadi Karamba Pibam the lady, Haiba the Masu, Kitang dozu Masu, Mayam Mapam Hogi, Pongtok Saning by Wapam de Nakoina, Ingasi, Honorable Gomneri Mapam that number Amazon Hogi, Chief Secretary Mapam the Tamjaning is it. District Tourist Police Bisnupur Mathau Toholo, Lakteba July Amadege, Bisnupur District Manung de Ladiba, Lam Koifam Singda, Maya Kabanisa, Yuan Amadi, Sab Singi Matakta, UWDO, Bisnupur District and Drives at Hauragani Haina, United Women's Development Organization, Bisnupur District and Haide. Ngasining Thokong de Leba, UWDO, Bisnupur District Head Office the Pangtopa Pamusinga, Unava Amada, UWDO, Bisnupur District President, N. Bimolana. Hauzik Manipura Sanabi Amo or Nupata Natana, Nupi Paboni Sasizan Abakaya Yorupa, Koibigi Mingda, Nupi Nupakaya Pulaga, Atiangba, Fawa, Nisa Sizana Duna, Tourist Center Singda, Laiduna, Nupi Amajinupakaya, Salhaitaba, Lisat Kia Satarapa, Amaje, Taksin Sasin Naraga, Haidurok Passing Aduna, Didim Lambida, Accident Topodigi, Mamali Yamnaba Miaka Punsi Mangle, Maramasana, Lakraba July Yitang, Amadege, Besnobo District Manung the Ladiba, Tourist Center Singda, Nisa Saba Amade, Yoliba Singi Matakta, Drive Satanaba, Feed up a Siloropane, Housing Besnobo District of Say, Young Sinbinaba Lataba Mapu Pandaba District Amagumna, Muekiana, Tourist Center Singda, Towning Bata Taunariba, Akagnava Koiba Lambugi. Sing Ama Laitriba Asi Law Senariba District Administration Tamade District Police na Yangsil Hanimwagi Apam Suit Hamlakle Nasigi Pagimi from Aduda Organization Asige Secretary RK Tombisana Amadi Atay Taupu Bakaya Sarukya. Ngasi Manipurgi Lairiba Tangdu Laitadraba situation Asida Aikoi Lam Koibani Haiduna Lakpiriba Asina Aikoi Lautaki Fazaraba Sinari Asi Yengaga Handokpiba Natana Amadi Sendrada Sanay Yunairaba Nupi Obina 150% Yu Taksale Sasan Taksaluraga Haidura Puduna Aikoi Lambida accident Kaya Toktana Ngarang Mak Laibak Tiba Tokta Nupi Masama Nupi Ma Punsipi Kamnakre Ating Bada Pung Nipan Mapantara Bogda Aikoi Bisempurgi Didim Lambi Asida Nupa Masa Amadi Nupi Masa Sanayu Nairaga Haigalaga Kana Sainaba
amadi accident thokpa kaya ama udo Bisnupur district na thengnajare aikoi asigumba tangdu laita darba matam masida poiba satpal akoi ngau thokpa haibasi kitang nemdhabiu haiduna Bisnupur district ki udogi maigeidagi haijari aikoi lakliba tang ama gi mamangda pofam phambiriba imai bian singna loksan biraga ju atang amagi mamang jida loksan biro tang amadagidi aikoi Bisnupur district ki udona hairiba mafam sing tourist center sing Phubala amadi Sendra amadi Karangi tourist spot sing jida drive chatpa hogjaragani karigumba maduda aikoi sanai yunairamba tholagadi laibak miyamda press ki khutangda miyamda singtu hanjagani mayai kaba chinsak amadi nisa pumba muthatuna mapangal kanba Bharat hama oiba ngamnabagi pandamda Prime Minister na hongdokhiba nasa mukta Bharat abhiyan gi sarukam oina ngasi Bisnupur district ki Laimaram Kangjebung Community Hall da Bisnupur district ki nauna DC oraklabi Puja Elang Bambo Manipuri Institute for Health and Social Development na taramno upaga lurina nasa mukta Bharat abhiyan pangthokre District Administration Bisnupur amadi District Social Welfare Office Bisnupur na pun sinduna pangthokhiba thoramaduda District Social Welfare Officer Nikita Thangjam T.S. Zibon Singh Laimaram Haino Bowaru Singh Joint Women's Committee ki President N. Sumila LYLL ki President S.S. Budhi Miss Universe Manipur 2025 Nirupama Sarangthem Femina Miss India 2024 Kachui Khai Saruk Yakhibaga Luinina Newton Nongthombabna Thoram Adugi Resource Person to Ena Saruk Yakhi Relief Camp to Ladeba IDF Singna Phangba Yab All as Pension Widows Pension Tamade Disabled Card na Singba Phangba Yab Sing Su Yang Sin Ke DC Bisnupur Puja Elangbamna Hagulak Deba Naha Sing Amadi Mahiru Singda Afaba Lok Sing Biduna Afaba Kunai Ama Mapangal Kanbalepak Ama Ohenba Ngamna Bahonasi Mayai Kaba Chinsak Amadi Drug Tagi Laptok Tuna Lainaba Ekoi Kudimaki Asawa Thaudang Lai Housing Relief Camp Sing Ladeba IDP Singi Awaba Khangi Makogi Awaba Yengduna Matam Gi Piba Yaba Sing Amadi Mateng Pangba Yaba Sing Adu Punna Khana Nainaduna Mateng Pangna Basu Honagani Haiki IDP Sing Yamaise Churachandpur dagi hoire Warwe Cheng dagi hoire mayam se kaita surazar jaraga lakchaba mayam ni yung kai legzaraga dukan phamzaraga mayam wala hollaraga imung manung charai ni ai side dagi ki ai angang ki education ki su amna khanjai adugi akoi aina NGO sing aduga mapanda leba private firm da highlight contractor ga akoi government na pi base adudagi so hena supplement kauna bana angang si small library hoga ade computer center hoga adu so hapsani egi side gi asi kwaidagi maru hoba koi nasha mu bharat aibase koi gi nisha chaba adu dagi phataba koi angang sing apiki ba hujikani drugs chaba yukta pa churukta pa aibase angang oi ngai dagi to ko yam thenjale ado koi na imam hoega adu dagi chi jana hoega koi gi ahal laman ama hoega koi imam maruga angang sing Pataba, Nisha Chadana, Kamina, prevent Kobaki Yagi, I say, Saisana, Daita Lauraga, Pui, among Horriba, Pui, youth, Yam, Horriba, say, Kamina, Kanga, the gay, I say, Madame Gusu, Puna, Kanina, see. Thoramadu Saruk Yakivi Miss Universe Manipur 2025 Nirupama Sarang Temna Makata na Haikibeda Hagulak Libana Hasing na Mayai Kabani Sasi Matau Karam na Sinarak Libano Matau Karam na Thadopangam Gudege Amadi Mayai Kabani Sasing Dege Matau Karam na Laptok na Laigani Haiba Si Ngasigi Thoramas Dege Sauna Kanaba Pangmangam Gani Resource Person Sing na Ngang Mataduna Equena Nisa Dege Laptok na Lainaba Hona Minasi Hainasu Makata Ki campaign party campaign sila youth sing na kamay drug kamay charity no kay maram ki chan pino aduga kamay mo selepan gani hay na sing sige aduga mental health ay advocacy sa mental health sa focus to way na youth sing na kay di samay na kay di kuy kamay na kham ho gani ro kamay na counseling to bini kamay na to han gani mo se hay bagi matang da SCD awareness se yawa hanjabali so ay yam harawi Ngarang dagi leptuna surukpa nungna miyam gi mahausa gi punsida apan mak oire iram na la matiksa na leitaba mafam sing ising thumjinduna chathok sasin da khudongsa da mayok na halle Indian Meteorological Department Center Imphal dagi phangba pauta nongasi Manipur gi mafam sin batungna tha asi gi tangkun ga taruk faba millimeter yang kai dagi humbutra manga faba suraba yai hairi
खुराई हैक्रू मखोंदा तुरेन तोरबान कायबदगे हैक्रू मखोंदा युम कई यावना मांग ताक्रबसिंग युम खुराई केनगी एमएलए एल्सो सिंद्रोना सारकिबा अदु ngasi खुसिनबा हौख्रे एमएलए ना महाके लनाई सेल पुथोक्तुना नौना सारिबा युम सिंग asi मपुंग फाना लोइसिंद्रबसु मणिपुरदा ngasi ngarang amuk nong suba horokpa asina hojik trapolin khanduna leibada khudong sadaba mayok nariba asi yenglaga hongjinba haubani haire वालहौरिबा युम के सरुक सिंह अमदी अतै लोइसिंद्रिबा युम सिंहसु अथुबदा लोइसिलगनी हाइने एमएलए ना फोंदुरक्ले नोंग ताबसना थबक सुबदसु थिंथहले पुन्ना युम निपान सागदबगी मनुंगदा तरुक्ति चादा मफुदरा लोइसिले अदुगा अनि अमसु अथुबदा सारगने मतुंग तारकपदा इसिंग इसाउ थोलकपा थेंगनबा तुरेल मपान सिंह थोनबा लेपाक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बीबी दबा अमदी चिंगदा मखोइना कंट्रोल तोबा ngамदबा मौंगदा पोपी थाबदा सिनरिबा असना ओहिलिबा डैमेज सिंग असि यंगलगा अथुबदा पीएल अनि लखलगनी हाइके सुसेंट्रो मखाताना खुल ngakpa लैखिदबा यावबदा ममांगदसु टेंसिट चिंगांगदा लेरोन चन्नबा मफम ओइदुना लाकपना महाकी माकैदगिसु अथिंगबा लैते हिरम असिदा अथॉरिटी नटबा सिंगना अथॉरिटी साबिदनबा अपील तोरक्ले नसी अखोइना साजरिबा युमसे मसिंग अनि ने अखोइना जि सिनजरिसे तसेना मगिदि अहुम तगदमेदो नोंगसे सुंगलेप लेपतबा अदुना दुम कनो तौब ngamdre नोंग ताद्रदि दुम नुमिनि हुमनि गुमदा दुम लोइबे आबा थबकनेदो हेक इसिंग चावदगी युम कई लेततना लैगिबसिंदो मखोई खल्लगा मसिगी हारिबा युम मसि साजबनी पुलपना निपान सागदबे मनुंदा तरुक्ति almost 90% completed ओरे हारिबा युम मसि अखोइना आइगी साइटगी अखोइ लनाय ओइना आई साजबनी इम्फाल वैली मनुंग देइज एनी फ्लड की मटेरियल्स इन लोबम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना अमसुंग लैबा अखोइगी गवर्नमेंट काउंसिल सिना आई नहान मतसु गवर्नर उनजबनी सिगी मतंगदा लम लेबाक लोबम पिबियो अखोइ नत्रगदि तुरेंपान से अखोइ सेमौद्रगदि अखोइ दुम October da so dum achawa ising chaw wali adu zum kai bi abalei ana haijaram bane adu government side gi huju powda reply am talakte ngasi MLA na yum khusnakraba khurai hekur makhongdigi yumbu konjengbam sananu amade atopa yumbu amana MLA bu thagat pa phongdurakle makoina miyoiba ama oina apen pen na khara leijarabasu hojiki oina MLA na mahaki lanai pesa putholaga miyamgi damakta angamba tawpham thopusing torokpada apen ba phongdurakle लेफम लेतबी सिदा फोप हारा लेबनेबा सिदा माना सि युमसे निमित रावानी दंग सारगा अखोय लेफम लेबसे याम हरावे हराव हाबदि लोइदे करी हाइबनो खंगदे नोंम तिरपान खल्ला लेरिने अखोय जे अदुआ हुजिकति युम नुंगाइबदा लेरनी चेक युमदा लेबा हाबदुसु फंगे आनदि चेक युमदुसु लेते अउति एमएलए ना चेक युमदु साबिरे इसिंग इसावने जेंदे युमसे एमएलए ला साबिरे मे जिसंग बयाने नमाना थंबिरे मे इम्फाल डिस्ट्रिक्ट की पोरोंपा PS की मनुसन लेबा कैखु मनिंग लेकाइदा थासिग टांग कुनगमा थोय मदि कुनगनि थोय gi lonamba ahing nongyai da khulakpam sima sahani sahi kunsaga banga mapureba mazibur rahman misigi matang na mara leba miyo simari lena bo authority na phaduna aingwe bacharak piyo haina ngasi khetrigau da lamdam adom gi nupis ne wakam pham khre misi asigi matan da sengki ba JSC gi convener SM malikna khulakpam sima sahani ge mihat asida senaba miyo sing lengang na athubada puthok tuna aingwe bacharak piga dabane ngasi dagi tharaga pung nifuni pan gi manungda mihat pasing puthok trabadi imung manungna asiba haksang lokhiroi haike कोई खुलाकुम सीमा साहनीबो मसामकी कादलैबा मसामकी फमुंगदा मियातिना हतोकपिरम बाहायबसे कोई जेएससी असिगी माइकैदगी हानियाय लेतना पेंदबा नुंगाइतबा दु फोंगोकचरी मखाताना असिगुम मियात असिदा चेनरिबा खुदिंगमक्को कोई सरकार गी लैरिबा मरी लैनबा अथॉरिटीना मरा लैबा खुदिंगमक्को अथुबा मतमदा फगतपिदुना मतिकचाबा दंदी पीगदबनी हायबसे कोई अहानबा जेएससी गी पंदमने माकी मपुरोइबगा कामतता फमुंगमतदा मोइ पुंसी लेमिनबनिना माकी मपुरोइबदा इकोइ मक्सु 199 अदुमक सिंगनजै अदुबो इकोइ अथॉरिटी मक्ति नतबनी नंगरांग से इकोइ जेएससी गी माइकैदगी एसपी की ऑफिस चतुना ओसीगी ऑफिस चतुना मरी लेनबा सिंग फादुना चेराक पिबिनबा हाइजखरे लोइना इकोइ क्राइम मिहाद असिदा चेनरिबा मखोइ खुदिंग मकदो थु मतमदा पुंग निफु क निपान गी मनुंगदा पुथोकपिबा ngamdragadi इकोइ असिबा मसासु लौरोय हाइबसे इकोइ सरकार गी माइकैदा खंगन जखरे
Amaramda Kulapam Sima Sahani Misigi Matang the Porangpar Police na Fagalaba Sima Sahani ki Mapuriba Kaiku Maning Lekai dige Mazibur Rahman Tungarang Porangpar Police na Mahaki Matakaki Sama Lokalava Matungda Duty Magistrate Infal East Putolava Matungda Makata na Wahang Pahong Satanaba Police Custody da Nimitarani Riman Lautakre Hari Ngarang til Impal West District ke Odipok Naurem Tong Yamnam Leirak Masin de Level Lane number 5 ke Mera Sang Amagi Manakta Bom Pokai Halamba Adubu Yaning de Bafong Duk Tunangasi Odipok Nupi Apun Belup Amadi Odipok Apun Belup na Wakami Pam Chatakre Wakami Pam Aduda Mera Pai Bida Bom na attack Toba Yaning de Miam Ten Mama Pam da Bom Tamjilamba Atubu Matam da Sengdok Piro Haina Thaba Tongan Tongan ba Play Card Sing Season ke Naurem Tong Lane number 5 Mera Pai Bigi member Ice Priya Sorina ngarang bom langsilam liba Mera Paibi Sanglen Asida Namaizing Kudingi Numidang Matamda Mipam Pangtopam Oiribani Ngarangi Togdok Aduda Numidangi Maplamda Oiramba Tolabadi Mera Paibi Kaya Asi Ana Kudong Tiba Kaya Oiramguni Mera Sanglen da bom Pokai Halamba Togdoga Sina Aki Akang Toraktuna Imam Mayam Hana Bohonerak Pa Asi Lamdamasigi Mera Paibi Kudimakta Swokpune Maramasina Tolibo Todo Asida Amukhana Taudunaba Amadi Kanana Karikidamakta Taubono Haibudu Atuba Matamda Sengdorokadabani Hairi Nunti namagi akhoi thoiba maira sida asuma bom ama thamjalamdana aki akhang nanganbase akhoi yamna thamoi songna nungaite nongmaijing khudingi akhoi meeting tawe nti gi mi tara mo kun luk thoe adu nongmaijing khudingi di mi kunthani phung pulle aduida nongmaijing mi sira sida akhoi bom do pokhara magadi ima mayam je loi sidoi ba moina ima mayam je haningira kari dauri bagi bom thambami bano kari nungaitaba leibano ngasibo manongda akhoi na yarektana maira paibi sangsida yarektana Isasing Mayamu, Kari, the Swig, the Gagaki Haidana, who sent another Ahinga Bankang leave and Mapamni. Are they the bomb Tamzalamaga? Imam Amzu Hano Honabache, a quite Tamoy on White. Suma Tabakse, Matuma out of Vino, Tauri Potusu, Kanana Carino, Kari, the Mata would be the Hypertusu, Singopiro. Kidney animal fail over the gate transplant on by Pm-Istv the VN Sofia the RPI Atawalena Selgimating Pankre. Susan Bodegi Landilactuna relief camp to Lady VN Sofia kidney animal fail over the transplant on by Ames Hospital the Lakpada Mayaso Town Zamgi Miyamaka the RPI Atawale Manipuri State Delhi Youth Wing na Mating Pang Kibani. Susan Podegi di Filen Laimaram Lekai de Ningtozam Sham Amasong Ningtozam Mempik Anige Masanu Pe Ningtozam Sofia How Kiba say the Singani Kungom de Me Ahum degi Horokiba Irang Osida Langelactuna Hausigna Laimaram the Leba SC Girls the Hang relief camp to Lady Bene. Sofia kidney animal fail or a podigi transplant Taunubugi the Mag Deligi Ames Hospital da Lying Satriva Asida RPI Atawalegi National Secretary Su Oediba Manipur State Committee President Mayso Tanazungi Miyang Makada Committee Asige Delhi the Labor Youth Wingi Kutang da Mating Asipang Kibane Mating Pankiba Aduda Sofia Apopi and Mempikna Apian Bafondo Kibaga Luidina Masanopi na take the Kaidina transplant Loibaga Mahaksu Migi Awaba Tamda Angama Mating Pangani Haiki Kogi Chin Cookie Narco terroristing a sinner, Hitation Matak Satara Lana Duda, the Kogi Inak of Hambiri, Igi Ma Masung, Igi Chanupi, say a Kogi victim, the Habadi, Makoy Susan Pordagini, Makogi Mayumaka Goina, Maitadopi Duna, Makoji Reducam, the Labani, the Lab activity, Shanupi, say a Kogi Kenyan Mofel, or Dina Hojozik, Ames Hospital, the Mahaki transplant, Gidamota, treatment Tauri, Asida, Kogi Asam Maitai Club. Kogi Silinau Simbuziam, the Tagat a singer Simaksu, the Kogi San Siana, the Mating Pang, the Vedamota, Makoina Fandra, or Natogiri, Masigi, the Motoki, Partimasu, Kogi, my Pedi, Tagat of Fundoksari, Makogi Pepe, the Uru, the Koi, Nasia, Kogi Yambam, Hesorgi, Medium Makada, Kogi, Yudwing, the Kusana Raga, Kogi, Isalamasum, Imada, Anabasi, and Kado Sumating Pang, the Haiduna, Kogi Yambayam, the King of Wallach Ceremony. Mayambu Kokno Kurumzari, Sanupa, my hair Tonazam, the Sinduna, Sazin, the Lupsina, Tauraga, Mating Bambi, Sagi, Anaba, the Mating, whenever Yam Harauja, my hair Masama, Yauraka, Yaurokani, and a Kanjaraga, Yam Tagasari, Nabazi Paraga, Masusumana, Mayami, Mating Bangambo, Ojaga. Ngasi Catholic School Parents Guardian 2024 na Catholic School Kanchipurgi akoi badalam tu sengdokre matam kuina sengdok na lerak padai ising thumjil lamba drain kya su sengdokre amot akai sendopagi thoram adu da school asige principal na school asige nongpok thangba amadi makha thangba da leidiba lambi gi phibam ase asuke matik phatabana nungju thagi matam asida virus na bhendagi kumlaga school get tamna lakpada drain matik sadaba amadi lambi thong semjin naba parents group na mailana basinge poning sing silakle thoram adu da
asida environmental activist Manikanta Mutum amadi Lilo Municipal Council gi staff singu saruk yaki Tha amasu masathariba wall hypertension dege losilapagi thoram pangthokre state non communicable division National Health Mission Manipur sinduna measure your blood pressure accurately control it live longer haiba thimgi makha the hotel imoles ta pangthokiba thoramda health services ke director Dr. Sambo Gonmai family welfare ke director Dr. N Hemantu Kumar amasung state nodal officer NP NCD Dr. Y Premchandrana thoramgi athoi mithung sing oina saruk yakhi state nodal officer NP NCD Dr. Y Premchandrana lising itara manga digi non communicable disease kamari lenena lising itara manga digi home based testing chathaba horaki sahi kuntra gi matakta leba mioi lak mapan rom enroll tobangam ki masigi manungda mioi lak taruk BP test tauki masida natana diabetes yauna atai lena makhal singsu sek tobagi thabak rural amade urban health care center singda sathari senba se lising ani kungamari kungamanga da India lenga ki initiative makada numini funinge intensified screening campaign hypertension amasung diabetes ki pangthopangam ki senba sahi lisingani kunga manga kunga taruki oinasu thabum ama sathariba campaign asuda mioi laktra kani thoi BP yengthokpagi kudong saba pi ki maru oina kudong saba asi public places sing kaithel school community level da pangthokle housing NCD unit ra ga taruk leire mafam sing asida doctor consult tabai kudong saba piri footfall gi masing mamang dege hengalakli masina government health status sida miyam gi thajaba hengalakli utpani haiki directorate of health services ke director Dr. Sambo Golmaina hypertension haiva asi aikoine BP wang ba haraga khangnaba laiwong makhal asini BP wang ban haksang solak nabagi maram kaya amuk oheli BP wang ba si genetic su oi balai adubu maru oina aikoina sanariba chinsak asi section ba hena maru oi fat red meat amasung thum yamna saba asina BP wang nabagi maru oheli overweight oiba asisu fate maram asina aikoige lifestyle hongdokpa mathau tai mana masing saba matam san exercise tabana BP wanggadabadege ngakthopang ngamgani haiki hypertension na when high BP wang ma high ne adana BP wang big complications yam thuya adana yama makhai di si se thokan ne se apai kanna campaign si sathari Sainik School Imphal National School asigi nauna semgatpa digital classroom hangdopagi thoram pangthokre thoramgi manungsana school asidagi handakta nauna commission officer oikraba school asigi cadet oramba mioi taruk harawtiamna okpa school asigi class 10 amasung class 12 ta academic achiever oikraba mahiru singda manamatum pidina puning thogotpa amasung average base camp ki khongchata saruk yaruba cadet singbo puning thogotpagi thoram school asigi auditorium da pangthokre thoram adu da 57th mountain division ki GOC Major General Samir Sarma Kartikia Family Welfare Organization Red Seal Division ge Chairperson Priya Kartikia Sainik School Imphal ke Principal Colonel A Rajib Singh bana mariba President Member Singh oina saruk yakheba ge loinana school asigi Oza Singh Cadet Singh saruk yakhe thoromaduga mari lainana wangang kheba Singna Sainik School Imphal ge Singthaninga oba thabak Singh khangan kheba ge loinana school asigi nauna semga sagat kadaba kaya gi matang da sufong dokhe Haji Pau ke maktan atin break ama laminasi Handak chegi 2025 ki state topper oina tawa ngamjare sida aina mesida tamba kansida isi go jasing sina ibo yamna help tawbigi nichi ki mutanga nichi kari no haji khangan ba aduga nichi magi exam si kawaina thagda ki magi technique kari kara leiba sing aduga ma khangda sing takpi ba sina sing da isi na help yam to Nitki experience hoiba ai brother sister singda hajani morodi misida leiba facility sing misigi top top ma gi magon sing se amtang sigi class da yawaga dobi ho hana hajar hola to kana akoi mu dai
Admission open. Rich College, Rich Roof Building, Maitram Imphal, BA 2025-2026. Aikoina pizariba courses sengde English Education, Sociology, Psychology, amadi Political Science ni. Program asibu enroll tauba ahanba student tarada free admission gi khudongchaba pizari. Interested oiba student amadi parents singna makhada pizariba number natraga college ki working hours da lakpiba yagani. 9233287833. Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup. Hi friends, adom na gari thau hapam matam dadi aphaba thau hamna bone adom gi khwaidagi maru riba liver gi damukta di kari section thorang lo biri Novochem health care gi original lipsa 5G na adom gi liver buson badai ngak thol liver gi mapangang kangkalan badana tana hakchang pumba gi energy hengalali chaba tumali acidity hantan season bio original lipsa 5G. Novochem Healthcare na sajaba original lipsep 5G ahum lobada coffee cup ama free da hapjari. Handaki lakadoriba NEET exam 2025-26 Red Mind Institute kasamba thiam na kai manung da leba coaching center asida mamangi jahi ke ada NEET ki qualified weba satra kya puthokra ba ojasin subject sing adudi physics chemistry biology amadi maths ni CBSE amadi council class 11 amadi GRP class Class starting from 23rd June. Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule. Jolip 100% natural syrup and capsule. Comet has done it again in NEET UG 2025. A regular student of Comet scoring 579 out of 720. NEET UG 2025 ki All India rank 3706 state ki oina state topper oiba ngamjaki Comet ki oja sing na handaki NEET ki preparation tawda yamna help tawbiki oja sing yamna friendly oi wari sanaba khotpa yamna ngai question hangba chatba khotba da kem pan ba leitaw Comet se adum Manipur ki oina laiba institute myam sida top mock test series na ingona help yam tawgi chapter ama pare chapter dugi khangdaba kari da lairi aduga karam na kawgre aduga karam na focus area no aibu aduga test dagi maroina khangma oja sing na piriba kanao sing lahu na ba future experience sing na recommend tawni. Comet, where excelling is the way of life. Enroll today, shine tomorrow. Break itungda makhataba pauda Primary Agricultural Credit Society sing the Ministry of Corporation Government of India gi miyang makhada hardware equipment sing yan thopagi thoram ama pangthokre RCS Department of Corporation Government of Manipur sinduna Register Cooperative Society Manipur gi conference hall pangthokiba thoram aduda Special Secretary Corporation Somorje Salam RCS Manipur Waikhom Ibohol Nalward Imphal gi manager Partha Mandel MSCB Limited ki President P Ranjit amadi ICM gi Director Khoisung Rangam Lian Aimol na singbana thoram apusing wana sarup yake thoram asiga mari lainana Imphal West Kaksing Tamenglong amadi Urkhul dagi lakpa Primary Agricultural Credit Society ni fuga manga da hardware gi equipment sing yan thoke chief guest wana sarup yake ba Special Secretary Corporation Somorje Salamna khunai ama sakhotpa haiba asida Primary Agricultural Credit Society sing gi achoba thodang lei India na malem gi oina semilon na mari suba leiba oire haibasu grassroots level da leideba society sing dadi ahong makaya leiba udre masi koknaba Primary Agricultural Society Credit Society sing na wakal khanaba honaba mathau tai Primary Agricultural Credit Society sing sakhot pa haibasi lengang na hekta paisa piraga sakhot kadaba nate isana sentang puthokna honaraba tungda bank na akhoi bo thajaraba matungda sakhot pa oigadabani haiba wafam sing phongdokhe 75 years matung sikoda karinta move ko ngam dawi na hana gi na huri ngom da ye de ko na ke no ma ngom wa ke li ni de ko na tum le ye ko ko condition si ma ko da ta ba ni mo da ni mo ko ko ngam sing lai le ko lai ko atom for bitwe to ko le ni mo da tum le ye ko mai na ko da condition si ko an de de ni ha ba ta de ni apu thanga ko da ga le ko na mo da Kata bermata apoina apoina ibu terus ini apa itu hal ada jadi apoin sentuh demi hilang hilang kami. Ada income hilang dia juga number one
करी चंगे है कि इनकम की सोर्स में चंगे हो इनकम थोड़ा नहीं कदाई देखी इनकम की सोर्स लाते तो ये सरकार ने लागा न तो तना गुमों ने लागा खुद बीवी अगर तो मैं देख सकती हूँ फ्रॉम दी पूरे से इशान ने रोज़ मत तो वो तो वो इशान ने रोज़ मत मसी सिम बता दो इशान जो कमाईना कोई इनकम से थोड़ी नहीं लगे हमसे सुखना न पड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी सिंसु मोइसिसु वन ऑफ द मीन्स वन ऑफ द वे थौरम अदु सरुक याखेबा RCSW इबोहलना स्टेट असिदा लेदिबा प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी सनी कुंथ्रागो हुमदोय कंप्यूटराइजेशन तौबदा अहानबा फेस की ओइना इंडिया लेंगान अयाब पीरे मसिगी अपुन सेंफम लुपा लाख 7.34.3 प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी अमना पीरेबा इक्विपमेंट सिंग सिजनदुना कॉमन सर्विस सेंटर हांगदोप यागनी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी असना सोसाइटी असिगी हिरम कया हाइबडी फर्टिलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटर गैस डिस्ट्रीब्यूटर यावना FCI गी गोदान फाव सादुना सेल तानबा याबै खुदोंग साबा पीरे ngasi piriba polam sing ase lemna pibani haiduna laina lobiganu khunai asiga sebelon saukhatnaba honabada season ase endalenga ki wakhal su grassroots level da leidiba miyambo sebelon saukhatnaba matamde India asi saukhatpa ngamgani haibigi pandam thamli primary agricultural credit society singa thengneri khudong sa dabsing kokhanaba department su technical aba consultation kya thamle makhoiga matam gi khudong sa dabsing adu tanabiyu haiki अखोइना कोऑपरेटिव सोसाइटी हैरगा मफम लेकाय खुदिंग पंगिंग लिंखटबा रजिस्टर तौर थनम्बा सी सांग फजना मेंटेन तौदबा ऑडिट तौब मतमजु हद थी फंगदबी करिगुंबा म प्रोजेक्ट म लखत के हैरगसु प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेतबा अदुना मसी मिनिस्ट्री की गाइडलाइन की मतुंगिना मोइन हाइरेसी पैक सिंसी सेमगा पंचायत की कोनब जगह अमदा पैक अमा सेमगा सिगी पैक से डिजिटाइज तौथो नोगी डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन दगी हौरगा नोगी जनरल बॉडी मीटिंग रिजोल्यूशन मयाम देन ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स व्हाटएवर लेइबा मयाम ट्रांजैक्शन तौरिबा मयाम खुदिमक से मसी डिजिटाइज फॉर्मेट ता ओंथोकनबगी अदुगुंबा याम मरुब प्रोजेक्ट अमनी प्रोजेक्ट असिगी मखादा मणिपुर की ओइना 232 पैक्स मिनिस्ट्री ने अप्रूव तवी मसिगे पुनब कोस्टना 783.63 लाख सिगी मागी प्रोजेक्ट कोस्टनी प्रोजेक्ट असिगी पादिगी मरुब कंपोनेंट कोई कंप्यूटर हार्डवेयर हाइबसिंग हौजिक मणिपुर कोई डिस्ट्रिक्ट खाइदोगा 232 से अकोई सेमग्रे सेम लोरगा अकोइना पैक्सिंग से अकोई RCS के ऑफिस ते लेबा छात्र टीम टेक्निकल कंसल्टेंट टीम अमना पैक्सिंग से मसी डिजिटाइज फॉर्मेट कंप्यूटराइज तोबा कोई लोरकदौरे सिने एक्टर गिल्स मणिपुर गिलसिंग अनि कुनगा मंगा दिलसिंग अनि कुनगनि पान फावगे नौना थौ पुननबा एग्जीक्यूटिव कमिटी के मेंबर सिंह खनख्रे प्रेसिडेंट ओइना खेत्री मयम तेज किशोर जनरल सेक्रेटरी ओइना नौमाइथम नंदकुमार खनख्रे ngarang pangthokkiba mifhamna handakta manipur ge sakna dabi artist खेत्री मयम रासिना लैखिदबदसु अवाब फोंगदोखे सलाम वार्ड नंबर 5 अवांग खुनो GP अमसुंग ZP शेयर के थबक सुख्रबा मतुंगदा लेमोबा मेंडे लिसिंग अमा सामरी असि एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी के मेंबर अमदी GRS अवांग खुनो GP अनिना जॉब कार्ड होल्डर सनी कुंट्रा गनि पांदा पीगदबदा सामा खुमद्रा गतरे खक्तदा पिरमबगल विना निमि तरानी के पिबिरमले अदुगा जॉब कार्ड होल्डर हुमफु माथोइदि पिरमद्रे पिजिबसिंग असि अथुबदा पिथोपियो हाइना लमसांग SC के सलामना पांगथोपा पामुसंग उनबदा जॉब कार्ड होल्डर अमना फोंदुरकले जॉब कार्ड होल्डर कया यावना पांगथोखिबा पामुसंग उनबा अदुदा महाना मखाताना अतै जॉब कार्ड होल्डर सिंगदा पिखिबगुम लेमो जॉब कार्ड होल्डर हुमफुगा माथोइदसु पिबिनबा मरिलेनबो अथॉरिटी न मियंग संगबियो हाइखे आइना हाइजनिंगबदि ngasi थलाम वार्ड नंबर 5 की अवांग खनौ JP अमदि JP गी शेयर गी थबकता सुख्रबा मतुंग लेमहौरिबा निमित लिसिंग अमगा चामली असि एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी की मेंबर ओरिबा लिसिकांत मैतै अमदि GRS अवांग खनौ JP असिना जॉब कार्ड होल्डर सनी गा कुंथा निपान द पीगदबदु सामग हुमता तरे खक्तदा पीबिरमले निमित तरानी पीबिरमले मरम असिन अदुना लेमहौरिबा जॉब कार्ड अखोय हुमबु माथोय दसु ममांग द पीखिबा निमित तरानी असिगा चप मानना लेमहौरिबा मेंबर अखोय दसु पीबिउ हाइना मरि लेनबा अथॉरिटी दा हाइजरी
Manipur Kisan Congress Committee ge Chairman Laisam Nandona Konthojam SC Manung Daleba Bosem Kosem Amadi CVS Niloba ISSLC ISSE Singda Position Holder Sing Amadi First Division Tarak Laba Mahiroi Sani Kunda Sel Yauna Acham Kodol Piduna Puning Thagot Pagi Thoram Ngarang Pangthokre Konthojam Block Congress Committee na Sinna Awang Ziri Maya Lekai Daleba Block ki Office ta Kun Matharuk Subo Wena Pangthokiba Thoram Maduda PCC ge members su Wedeba Hanigi MP Thoksom Maina Konthojam Block Congress Committee ge President Kalen Jau Kabui, Impal West Block Congress Committee ke Vice President Ais Ibotombi Amadi Konthojam Block Congress Committee ke Vice President S Ngoba Maitei Saruk Yake Rasam Nanduna Afaba Mahiroi Puthokpa Haibasi Mama Passing Asabo Thodang Lai Manipur bu masak takaduriba asi hagolak leba naha sing maru wena Mahiru singna afaba tingnang kaizing daba oilak laba matamda khunai adubusu afaba khunai ama oigaduribani haike Regional Center for Cultural Heritage Manipur na Govindo Mandir Kalapura amasung Pansasi Hari Mandir ka kusam naraga numit humni chathagadaba Mahasankirtana National Program amang arang Tripura ge Dholai District ki manungta na leiba Kalapur ge Govindo Mandira hogdokre Mahasankirtana hogdopagi tharamda Surma Assembly Constituency Tripura ge MLA Sopana Pal Regional Center for Cultural Heritage Manipur ge Secretary S.I. Kunja Bihari Sharma Pansasi Gram Panchayat ke Pradhan Sipra Kumar Board ki President Binota Amadi Pansasi Gram Panchayat ki member Nana Tombi Saruk Yaki RCCS Manipur ke Secretary S.I. Kunja Bihari Sharma Manipur ki Mapan Tripura Assam Bangladesh Nepal na singbam pham singda khundari ba maite singi apunba Manava culture ke saktam ama semgo nabo khonabada Manava culture ke lipun ama sembani haike District Football Association DFA Thabal ge miyang makada Mangal Foundation Maipakpi Organizing Committee na City Club ka kusam nana Hairok Part 2 Litan Makhong Daleba City Club ke playground the team kontra gani thona saruk yan sathariba third Maipakpi Memorial Trophy 2025 9S side state level men's open football tournament ki winner 7 star Hairok na oikre tournament asigi ngarang sanaki ba final match ta Paras FC Hairok amadi 7 star Hairok na apiye matam ge manungda goal amata sanadba ngamdabadigi penalty shoot out ta 7 star Hairok na goal taruk mangada thoiduna tournament asigi winner oikebane Loisan bagi Thoramda Manipur Legislative Assembly ke Speaker T.S. Saitabrata City Club Hairoki President T. Roman MLA T.S. Radhesam MLA L. Rameswar MLA T. Robindro MLA Sheikh Nurul Hassan MLA K. Robindro Amadi MLA T.S. Arun Kumar Saruk Yaduna winner team da lupa lak ani ke luina trophy amadi runners team da lupa lak amadi sinyang kai ke luina na trophy yaw na tongan bamana mathum sing jan thoke Hajiro chelak pada maru ba pau amuk hana Covid ni haibagi mi pai biganu laihau haubagi laihong lak labadi yumda tongana lebiyo haina Director Health Services Manipur Dr. Sambok Olmaina haidi amasung nongju tha loidriba fawbadi Nagaland ki fesima da tatkhiba national highway ki lambi siamba ngamgani habigi thajaba leitre Haji Fabri da IS-TV sanok seri bapa matang aswa da tensin zari miyang tabiri pemayam puna mapusu amuk hana kurim zari.